Bošnjak ili Bosanac, kako će se na popisu dogodine izjašnjavati, ne pojma, Bošnjaci, Bosanci, Muslimani sa velikim M. To je tema emisije Face to Face. Naši gosti su večeras profesor dr. Senadin Lavić. Dobro večer, profesore. Dobro večer, vama i vašim gledateljima. Znači, predsjednik Preporoda i profesor Hidajet Čehić. Dobro večer. Dobro večer i vama i vašim gledateljima. Osnivač stranke Bosanaca i Hercegovaca, skraćeno mi Bosanci i Hercegovci, mi BiH. Šta ste vi, profesore Čehiću? Pa, mi smo stranka koja želi okupiti... Šta ste vi, pitam vas, nacionalno? Ja. Nacionalno, ja sam Bosanac, Hercegovac i islamske vjeroispovijesti. A vi, profesore Laviću? Ja sam nacionalno Bosanac, Hercegovac, etnički Bošnjak, a po vjeri islamske vjere. A šta ste vi etnički, profesore Čehić? Etnički ja sam Bosanac i Hercegovac. Znači nacionalno i etnički? I nacionalno i etnički. Pa sad kako treba da se izjašnjavaju Bošnjaci ili Bosanci? Da li Bosanci trebaju kao Bošnjaci, Bošnjaci kao Bosanci, šta je? Pa evo, dopustite mi evo odmah smo počeli sa zbunjivanjem. Dakle, ne volio da naši gledatelji pojme da je pojam Bosanac. Pa ja sam htio da bude malo anketar. Da je pojam Bosanac jednako pojmu Bošnjak. Tu su dva različita pojma i odnose se na dva vrsta identiteta. Ovaj pojam Bosanac i Hercegovac odnosi se na državljanina Bosne i Hercegovine, što sam ja i što je još oko 4 milijuna, ne znam koliko ima građana u Bosni i Hercegovini. Ti Bosanci i Hercegovci su nacija ili bosansko-hercegovačka nacija i oni se dijele na narode, Bošnjake, Srbe, Hrvate, Crnogorci, Jevreje i tako dalje. Narod je grupa koja živi na određenom prostoru, određenom vremenu, govori određenim jezikom, ima određene običaje, kulturu, oblačenje, hranjenje, građenje i tako dalje. Dakle, i ima određenu vjeru koja je kod nas muslimana, islamske vjeroispovijesti i sasvim se razlikuje po svom određenju od pojma Bosanac. Neprestano miješanje ovdje kod nas pojma Bosanac, Bošnjak i musliman dovodi samo Bošnjake kao narod u jednu izgubljenost ili jednu neprincipijalnu poziciju. Profesore Čehiću, ako mu ostavite prostora da vam bude profesor, nećete imati vremena. Ja ću rado, profesor, ostaviti prostora, nadam se da ću imati dovoljno prostora. Dakle, mi Bosanci i Hercegovci smo 1000-godišnji bosanski narod koji je prošao Scilu i Haribdu, dvije imperije, dvije Jugoslavije i preživio do današnjeg dana kao Bosanci i Hercegovci bez obzira na vjeru. Dakle, Bosanci i Hercegovci islamske, pravoslavne, katoličke vjeroispovijesti, ateisti, agnostici i tako dalje. I tvrdimo da smo narod u Bosni i Hercegovini mnogo stariji od Bošnjaka muslimana. Dakle, šta je ta linija, tako kažem, linija straha bošnjačke, političke, akademske, javne, kulturne, vjerske zajednice, odnosno lidera? A to je na ovom popisu, ako se upišete da ste Bosanac, vi ćete automatski otići u kategoriju ostalih. Ako se upišete kao Bošnjak, vi ćete... Kategoriju Bošnjaca. Kategoriju Bošnjaka i povećate taj korpus. Molim vas, dopustite mi. Dakle, ustavna kategorija i u Dejtonskom ustavu jeste narod koji se zove Bošnjak. Ne postoji ustavna kategorija ime za narod Bosanci i Hercegovci. Objasnite to profesoru Čehiću. Evo, o čemu se radi ovdje? A vi profesor Čehiću njemu objasnite zašto ćete se pisati. Ovdje se radi o jednoj jednostavnoj podvali ili jednom promašaju, jednoj neopreznosti jezičkoj. Dakle, ne možete Bosanac i Hercegovac kao ustavno-pravnu ili ustavno-teritorijalnu kategoriju etnicizirati. Tu se ne radi o etničkom određenju, nego se radi o nationality, nacionalnosti. Pokušaj da se samo u Bosni kod Bošnjaka da se izjednači Bosanac, Bošnjak i musliman vodi ka tome da će na sljedećem popisu po nekim procjenama i po nekim planovima oko 300 do 500 hiljada Bošnjaka da ode u rubriku ostali. Ja se ne slažem s tim, to nije pošteno. Bošnjacima pričate priče da su oni po nekom etničkom određenju Bosanci ili Hercegovci. Dakle, molim vas da razlikujete distinkciju između nacije i naroda Bosne i Hercegovine, a posebno za njen narod koji se zove Bošnjaci. Dakle, vaša priča da su Bosanci i Hercegovci ovdje 1000-godišnji narod, to je jedan mali mit. Staro ime ovoga naroda nije izmislio ni SDA, ni islamska zajednica, ni Preporod, ni Merhamet, niti jedna trenutna bošnjačka institucija. Staro ime Bošnjani
starije je od vaše oznake koju danas pokušavate inaugurirati za ime naroda. Dakle, nemate pravo... A je li isto, pošto profesor Čejić šuti, je li isto? Da vam kažem, Bosanac Hercegovac je opravdano ime za moje nacionalno udruženje. Gdje važi Bosanac Hercegovac? Kad ja slijećem na Hitrovu, ja se tamo njima predstavljam kao Bosanac Hercegovac. To jest, ja im govorim odakle dolazim. Ali kad govorim u Bosni, ko sam? Bošnjak. To je sasvim jednostavno. Dakle, Bošnjaci su narod koji je počeo da se formira u Bosni i Hercegovini iz Bosansko-hercegovačkog nacionalnog korpusa dolaskom Turaka i definitivno je završio svoje... Dozvolite, molim vas Slaviću, dozvolite. Možemo pričati, ja sam vas slušao. Ne mogu ja slušati da istinu. Ne, molim vas, dozvolite. Morate koristiti, pazite. Molim vas, dozvolite. Prije Turaka se pomnije ime Bošnjani. Tako uopće ne možemo razgovarati. Onda ne znate čini. Molim vas, dozvolite da kažem ono što treba da kažem. Ali nemojte govoriti neistinu. Molim vas, dozvolite da kažem... Ja ću vas presjeći kad govorite neistinu. Ne možete me presjecati. Pa ne možete zamlačivati Bošnjaka. Ma ne možemo razgovarati, da vidimo ko zamlači. Molim vas, da vidimo... Staro ime je Bošnjak. Ma dozvolite mi da kažem... Gospodine Laviću, jeste li vi akademski građani? Jesam, ali ne dopuštam neistinu. Ma ne možete ne dopuštati, vi ste došli ovdje u jednu emisiju gdje morate da vam ukažem da ne govorite istinu. Nemate pravo, dozvolite mi da kažem... Pa već sam treći put objašnjavam. Molim vas, nemate vi meni šta objašnjavati, ovo nije čas. Ali ne želite da razumijete. Ja sam Bosanac. Pa i ja sam Bosanac. Pa ne možemo tako razgovarati, nećemo ništa. Molim vas, dozvolite mi da kažem ono što želim da kažem. Ja ću vas opet prekinuti tako ne govorite. Ma nećete me prekinuti jer je to nekorektno vaše ponašanje. Pa nije nekorektno, ali ja ne želim da obmanjujete javnost. Molim vas. Da ja to prevedem. Dakle, vi ste kazali da su Bosanci stariji. Pa nisam ja ništa rekao, dozvolite mi da kažem. Rekao da su Bošnjani stariji. Naše ime Bošnjak. Dakle, molim vas. Bošnjak je počeo da se formira u Bosni i Hercegovini dolaskom Turaka. Bošnjak musliman. Vi se stalno završio svoje... Dozvolite, molim vas. Definitivno završio svoje formiranje u Dejtonu, izdvojio se iz Bosansko-hercegovačkog nacionalnog korpusa po vjerskoj matrici i krenuo zajedno sa Srbima i Hrvatima u rušenje ove države. U rušenje ove države, gospodine Laviću. Bosanci i Hercegovci su ovdje 1000-godišnji narod. Mi ne želimo da se po vjerskoj matrici svrstavamo ni u jedan nacionalni tor. Odmah da vam kažem, ja kao Bosanac i Hercegovac uopće ne osjećam zajedničku pripadnost sa vama Bošnjacima. Meni je bliži Josip Pejaković nego Senadin Lavić, iako smo obojica muslimani. Otkud vi znate sam musliman? Tako ste se izjasnili. Pa vidim da vi koristite matricu, molim vas, sad ću vam, dopustite mi, molim vas, vi znači imate primarno nerazlikovanje, nesposobnost da distinkciju napravite između nacije i naroda. Nacija ili državni je narod, svi građani jedne države koji imaju državljanstvo Bosne i Hercegovine su Bosanci i Hercegovci. To sam ja, to je Senat, to ste vi, to je hiljade, nekoliko milijuna ljudi koji žive ovdje. Etničko određenje, narod, etnija je starija od država, od carstava i od vaših priča o Bosancima i Hercegovcima. Bosansko-hercegovačke nacije, gospodine Laviću, nema. Kako nema? Onda, molim vas, nemojte mi objašnjavati, ja nisam na času. Ali ne znate činjenice. Onog trenutka, kad se gospodin Dodik i gospodin Čović izjasne u nacionalnom smislu, kao Bosanci i Hercegovci, imat ćemo bosansko-hercegovačku naciju. Bosansko-hercegovačke nacije nema. Imaju narodi u Bosni i Hercegovini, jednog dana će se možda, kad se podigne nacionalna svijest kod svih naroda, i desiti bosansko-hercegovačka nacija. U ovom trenutku ona ne postoji. Razumijete li me, čujete li šta vam pokušavam reći? Pokušavam reći da razlikujete pojmove nacije i pojam naroda. Odlično je razlika. Molim vas, ja da vam kažem, dakle, 1992. godine, kad su Ujedinjene nacije 22. maja 1992. godine priznala Republiku Bosnu i Hercegovinu, tad je definitivno postavljena bosansko-hercegovačka nacija. Nemojte, otkud vama pravo da vi se smatrate vlasnikom bosansko-hercegovačke nacije, da pravite stranku Bosanci, Hercegovci? Mi smo narod, mi nismo nacija, mi smo narod. Mi smo 1000-godišnji narod na ovim prostorima. Pa vi ste zamijenili pojmove narod, nacija. Ne, ja uopće nisam zamijenio narod. Pitajte ostale Bosance i Hercegovce, pravoslavce, katolike i muslimane, koji se u nacionalnom smislu osjećaju i opredjeljuju kao ja. Imate pravo slušati kako hoćete, ja vam govorim šta jesam. Dalje, molim vas.
A vi ne priznajete Ustav, ne priznajete Ustav, molim vas. Mi ćemo mijenjati Ustav. Molim vas. Bosanci i Hercegovci se prvi put, poslije pada Bosne pod Turke, imaju mogućnost izjasniti onako kako se osjećaju. Nemojte nam uzimati naše pravo... Što sam ja, molim vas? Ne znam ja ko ste vi. Nemojte nam uzimati naše pravo, jer je to pravo zagarantovano da vam kažem, članom 15 Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima. Jedna stvar. Druga stvar, Senade. Molim, evo, uzeo sam riječ da završim. Imam i ja pravo držati katedru, jel? Molim vas, čitavo vrijeme smo pod pritiskom da se pišemo kao Bošnjaci muslimani. Šta to mijenja stvar? Da li uopće mijenja odnose između tri konstitutivna naroda, to hoće li Bošnjaka muslimana biti 2 ili 2,5 miliona? Ma mijenja, pa to je... Ne kažem ja da to mijenja, već vam kažem da je to strah političke, kulturne, vjerske elite koja kaže ako se budete izjašnjavali kao Bosanci i Hercegovci, automatski ćete otići u manjine, u ostale... Mi želimo... Sačekajte, molim vas. Znači, otićete u ostale i smanjit ćete tako količinu Bošnjaka i sutra ćete imati većinu Srba u ovoj državi. To je prosta matematika. Dakle, to je strah ljudi koji insistiraju na tome. Šta znači ta prosta matematika ako i dalje isti odnos između tri konstitutivna naroda ostaje u Bosni i Hercegovini? Pitanje je da li su oni uopće konstitutivni, ja nemam vremena da ovdje obrazložim i tu tezu. Bošnjaci, Srbi i Hrvati u Bosni i Hercegovini uopće nisu konstitutivni, jer u Dejtonu ništa nije konstituisano. U Dejtonu je samo priznat hiljadugodišnji Profesor Lavić. Uopće nisu konstitutivni narodi. Očito je da ja ne mogu doprijeti do sistema rezervovanja mog kolege gospodina Čehića i stvarno mi je žao što ne razumije tako jednostavne stvari. Vidite ovo, kad vi sada sletite na bilo koji aerodrom izvan Bosne i Hercegovine u Ameriku, vi morate popuniti određen formular. Na njemu nationality piše Bosna, BiH, napišete BiH. To je državljanstvo, to je u Francuskoj, u Britaniji, u Njemačkoj, u Sjedinjenim Američkim Državama. Njih ne interesuje ko ste, jeste li Bošnjak, Srbin, Hrvat, Jevrej i tako dalje. Interesuje ih odakle dolazite. Bosanac je u savremenoj terminologiji oznaka za to odakle dolazite, iz koje zemlje, iz kojeg sistema, iz koje internacionalno priznate zajednice. Vi govorite o državljanstvu, profesor Laviću, vi o državljanstvu govorite. Pa dajte, nemojte se praviti naivni. Zašto potencirate da su Bosanci narod? Zašto etniju i naciju izjednačavate? Samo mi objasnite, da li razumijete to? Da li razumijete zašto to govorite? Apsolutno razumijem. Ali ne razumijete. U Bosni, dozvolite. U Bosni, pa dozvolite, evo pitate me, dozvolite. Pa 16 pitanja i postavljate. 16 pitanja postavljate u Zašto sada pravite stranku? Je li to vaš privatni interes ili interes Bošnjaka? Ja nikakav privatni interes nemam u ovom poslu. Ja sam sasvim dovoljno situiran, gospodine Laviću, da u 61. godini ne počinjem. Ko ne priznaje Bošnjaka? Evo malo prije ste rekli da ne priznajete Bošnjaka. Bošnjaci su za nas narod koji se izdvojio iz bosansko-hercegovačkog korpusa u Dejtonu, molim vas, definitivno u Dejtonu kao treći konstitutivni narod u Bosni i Hercegovini. Zašto vi Bosance etnicizirate? Jer razumijete što vam govorim? Zašto od Bosanaca pravite narod? Bosansko-hercegovački narod je najstariji narod na ovim prostorima, čovječe. Kako to nije jasno? Koji je narod postojao prije dolaska Turaka ovdje? Je li postojao neki narod? Idemo do Ilira, Gota, Tračana, Albanaša, Avara i tako dalje i onda Slavena. Molim vas, ja se uopće ne osjećam u bilo kojoj vrsti pripadnosti. Ali za priča koju pričate nije vjerodostojna. Nije zasnovana znanstvenim činjenicama. O tome je problem. Ne želim vas uvrijediti. Ali nismo, ne počinje... Molim vas, nemojte mi držati predavanje, profesore, jer ja nisam vaš student. Senade, mogu li vam, dozvolite, molim vas, mogu li vam nešto reći? Nama nije bitno hoćemo li biti ostali ili nećemo, nego nam je bitno koliko će biti ostali. Jer jedino opcija ostalih može pokrenuti korijenite ustavne promjene u ovoj zemlji, a to je ono što je bitno u ratu u ovom trenutku. Mi ostali, poslije popisa stanovništva, a imat ćemo sasvim sigurno dovoljnu kritičnu masu. Idemo na sud u Štrasburu tužbom protiv aneksa 4 Dejtona. Vi to nikada vi Bošnjaci muslimani, koja definitivno ruši ovu zemlju 20 godina. I vama uopće nije jasno da se nalazite u srpsko-hrvatskoj gabuli iz koje jednostavno nemate načina da izađete. Nemojte, ja ne rušim ja ovu zemlju, već ovako. Vi je rušite, pazite, neki je ruše činjenjem, a ne ruše nečinjenjem ili nekompetentnim činjenjem. Vi je rušite nekompetentnim činjenjem.
mi smo Bošnjaci napokon vratili svoje i ne mislimo ga sada cjenkati, ne mislimo se pravdati za svoje ime, ne mislimo ga objašnjavati i tako dalje. Vi se stalno konektujete, molim vas. Vi se Bošnjaci stalno konektujete na Bošnjake iz austrougarskog vremena. Bošnjaci iz austrougarskog vremena su Bošnjaci interkonfesionalnog preznaka. Vi ste Bošnjaci muslimani. Ne bih želio biti bezobrazan, ali ne poznajete činjenice. Nemojte, molim vas. Profesore Laviću, vi ste Bošnjaci muslimani. Molim vas, jedan od 3 konstitutivnih naroda u Bosni. Molim vas, nemojte. Rej Serć je napravio jednu malu zabunu. Jer je rekao, Bošnjaci jednako muslimani. Bošnjaci nije jednako muslimani. Među Bošnjacima imate ateista, imate anabaptista 7. dana, ima agnostika. Muja i Sulja. Molim vas. Nećete naći pravoslavce i katolika, sigurno. Neka, molim vas. Bosansko-hercegovačka nacija je 1992. godine priznata od Ujedinjenih nacija kao jedna 177. ravnopravna članica. Unutar te bosansko-hercegovačke nacije žive različiti narodi. Kad će vam, molim vas, kad će vam Dodik reći da je u nacionalnom smislu onaj Bosanac? Kad Dodik slijeće, da vam objasnim, da vam kažem, kad Dodik slijeće u Sjedinjene Američke Države, kad je bio sad u New Yorku, on je, prije nego što je ušao na američko tlo, da bi ga pustili, on je morao napisati nationality B i H, osim ako nije nosio pasoš Republike Srbije. Dakle, Dodik, htio ne htio, jeste Bosanac i Hercegovac. On pripada bosansko-hercegovačkoj naciji kao građanin koji živi u Aktašima. Molim vas, ustavno-pravnu terminologiju koristite. Vi koristite pokušaj da etnicizirate Bosanac. Bosanac nije etnička kategorija. Bosanac nije etnička kategorija kao Bošnjak, Srbin, Hrvat. Jel se razumijemo? Bosanac je narod, 1000-godišnji narod na ovim prostorima. Naučili ste 2 fraze i meni ovdje ponavljate. Ja nemam više, stvarno nemam strpljenja da vam objašnjavam. Sam sebi sam postao smiješan. Molim vas, potpuno ste iskrivili realnost. Vi ste Bošnjaci muslimani. Ne, ja sam Bošnjak. Molim vas. Vi ste Bošnjaci muslimani. Ne, ja sam Bošnjak, nemoj manipulirati. Ne postoji ni jedan Bošnjak koji nije musliman. Ja sam Bošnjak. Ima možda ateista ili agnostika, ali su to Sulje i Mule. U ovoj državi, molim vas, dozvolite da vam kažem, u ovoj državi postoji narod koji se zovu Bosanci i Hercegovci, bez obzira na vjeru. Narod, ne nacija. Narod, ne pripadate vi tom narodu. Vi pripadate Bošnjacima muslimanima. Molim vas, musliman, da vam kažem, molim vas da razlučimo stvari. Bosanac je nacionalna kategorija. Bošnjak je etnička kategorija. Musliman je vjerska kategorija. Nemojte miješati ta 3 pojma. To je elementarna logika. Pa vi ste izveli narod iz vjere. Vaša osnovna... Zbunjujete javnost. Ne zbunjujete javnost. Ne možete zbuniti. Zbunjujete ljude. Vi to možete meni pokušati objasniti kako želite. Ali kad vas percipira neko drugi, evo iz međunarodne zajednice, odmah je vezano za Bošnjak njihovo opredeljenje, odnosno odrednica... Moje individualno pravo muslima. Pa to nema veze sa mojim kolektivnim identitetom. Ali ima veze sa načinom kako ste nastali u Daytonu. Ma ko je nastao u Daytonu? Molim vas, vi ste odlukom Bošnjačkog sabora iz 1993. godine u Daytonu definitivno promovisani u bošnjački narod. Bošnjački muslimanski narod. Odmah da vam kažem da je u Daytonu svega 2 promila, znači oko 200 ljudi, svega 2 promila bosansko-hercegovačke populacije donijelo takvu odluku. Ja sam tad bio na žuči, niko me nije pitao da li sam Bošnjak musliman u nacionalnom smislu ili sam Bosanac islamske vjeroispovijesti. Molim vas, dozvolite nam, vi Bošnjaci, nemojte vršiti pritisak na nas, dozvolite. Ne možete sad dozvoliti ustav, ne postoji Bosanac po ustavu kao narod, kao etnička grupa, razumite to? Pa ne razumijete o čemu pričam. Bosanac postoji kao ostali, ali mi nikad nećemo dozvoliti. Nikad nećemo dozvoliti. Ja sam Bosanac. Bosanac, ja ako se opredijelim kao Bosanac, vi se opredjeljujete kao Bošnjak. Ja sam po narodnom određenju. Po etničkom određenju sam Bošnjak, po nacionalnom Bosanac. Dozvoli, ja ako se opredijelim kao Bosanac, ja sam ostali. Mene ne zanima to što sam ostali.
Mene zanima to šta ostali mogu učiniti u smislu korjenite promjene Ustava. Vi niste u stanju napraviti nikakvu osim kozmetičke promjene Ustava jer ste vezani za dva konstitutivna naroda. Pa nisam ja SDA, SDP, SB. Ja sam Bošnjak, individualni Senadin Lavić, koji se zove Senadin Lavić. I nemojte ali ste jedan od tri konstitutivna naroda. Jedan od tri konstitutivna naroda. Šta možete promijeniti u Ustavu Bosne i Hercegovine? Ma šta ćete vi promijeniti? Šta vi hoćete? Vi Bosanci. Mi Bosanci i Hercegovci. Zajedno sa, pa evo vidjet ćete koliko će nas biti posle popisa stanovništva. Dajte, manipulirajte. Pred kraj smo emisije, dakle, gospodine Čehiću, da kažem, vaši Bosanci i gospodine Laviću, vaši Bošnjaci. Kako bi trebalo da se popišu na popisu? Dakle, vjera, vjerovatno, kako ko hoće, u šta ko vjeruje, je li tako? Narod? Molim vas. Ja želim da kažem da ovaj popis stanovništva doživljavamo kao narod, kao svojevrstan referendum kada ćemo prvi put poslije 100 godina otkako se vrši popis po nacionalnoj odrednici biti u prilici da se bez diktata izjasnimo onako kako želimo. Ali nažalost i bez pritisaka. Jer evo jednog od te vrste pritisaka, a ima ih bezbroj, da se opredijelimo kao Bošnjaci. Da je najveći pritisak, odnosno najveća akcija od vjerskih službenika koji imaju istu rečenicu koja glasi ovaj popis za Bošnjake je biti ili ne biti. To nije tačno. Ja ponavljam još jednom veliku istinu. Da bilo Bošnjaka u Bosni i Hercegovini 2 ili 3 miliona ništa neće promijeniti jer su jedan od 3 konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini i ta relacija se ne može promijeniti dok se korjenito ne promijeni Ustav. Mi ćemo, ako Bog da, poslije popisa stanovništva pokrenuti aktivnosti. Dakle, slijedi tužba sudu u Štrasburu. To objasnim ljudima koji ne znaju. Ne postoji kategorija Bosanac i Hercegovac, bit ćete automatski ostali. A onda ćete svi zajedno, znači ostali Bosanci, Hercegovci, ljudi koji se budu izjašnjavali kao Česi, Slovaci, Jevreji, Romi, svi ostali. Onda ćete vi biti kategorija ostalih koja će nešto pokušati Senade, bit će nas najmanje 20%. Najmanje 20%. Izvinjavam se. Ako ima u jednoj državi 20% ustavno diskriminiranih ljudi, oni imaju potpuno legalno pravo da pokrenu tužbu protiv Ustava koji je kao takav neodrživ. To Bošnjaci zajedno sa brzo ide sa Sejdićem i Finciju. Odluka o Sejdiću i Finciju je upravo problematična zbog Bošnjaka, Srba i Hrvata jer oni je obstruiraju. Dakle, gospodine Laviću, kako trebaju Bošnjaci da se popišu? Dakle, jedina stvar oko koje smo se večeras složili jeste da je ovaj Ustav diskriminirajući, da ga treba promijeniti. Jedna činjenica koju ne možete zanemariti jeste da u Bosni i Hercegovini danas žive Bošnjaci, Srbi i Hrvati. To je i ustavna istorijska činjenica. I ostali, gospodine Lavić. I to morate poštivati. I ja preporučujem našim Bošnjacima u Bosni i Hercegovini da hrabro, slobodno, bez straha se popišu kao Bošnjaci, da slobodno odrede se da li vjeruju, ne vjeruju i da kažu da je njihov život, da je njihov jezik bosanski. To je jedan sasvim normalan i prirodan proces od kojega ne treba praviti dramatiku. Sada, govoriti o Bosancima i Hercegovcima u ovome času, pa malo je degutantno. Svi smo mi Bosanci i Hercegovci po tome što živimo u Bosni i Hercegovini. Ja vam pokušavam naglasiti razliku među nacije i naroda, vi ne želite čuti. Mislim da je jedino oko čega smo se dogovorili jeste... Molim vas, nije korektno da ne držite držati čas kad ne znate. Ja tačno znam kako se osjeća. Senade, ja želim zamoliti, gotovo. Kraj. Tek smo počeli. Kažem vam ja 25 minuta ovako prođe. A kazali ste prije emisiju 25 minuta, to će trajati. Ovo je drugi put. Ja gospodinu Čehiću pokušavam drugi put objasniti. On razumije sve. Znači njemu je jasno sve o čemu se radi. Ovdje se radi o privatnom interesu. Mom privatnom interesu. Dobro. Laviću. Mogu li Bošnjak i Bosanac da se rukuju jednom? Zar ja nisam Bosanac? Bosanac i Bošnjak sa Bosancem. Ja sam Bosanac, Bošnjak i Musliman. Ne možeš sve biti. Dobro, hvala vam. Tek ova priča počinje, poštovani gledalci. Kako ne mogu, Bala Čehiću? Ona je emotivna i politička. Ja sam Bosanac, zna kad se. A ja više volim Bosnu nego vodu. Hvala vam, gospodine Čehiću, hvala gospodine Laviću. Meni pričaš u Bosni. Znaš gdje sam ja